1 триلیارд долар خیلی پولی کلان. در دنیا کسی اینقدر پولی نقد رو ندیده است. با فایز 1 دقیقه نش میتوانید که از همه مدل نوی تمغه فراری رو خریداری کنید. خب اگر به شما اینقدر مبلغ میراث میمون چی میکردید؟ برای دوام این نمود ویدیوهای جالب و دلپسند تکمه‌چه دوست داشتن رو زیر کرده و به کانال ما ابونه شوید. کم خیال‌های غیری عادی کنید برای که یکی از ثروتمندانی که در تاریخ نام برآوردند شده ایستادید. تمام پول آدمان، دولت‌ها، بانک‌ها در دنیا همگی 80 تریلیارد دلار است. یعنی تو از صدها دولت دنیا و تمام پادشاه‌های دنیا ثروتمندتر هستی. اساساً آدمان ثروتمند بسیار با خریداری کردن جزیره‌های شخصی میل می‌کنند. بسیار میلیاردرهای دنیا جزیره شخصی خود را صاحبند. اگر تو خواهی با فایز 1 روزه مالت میتوانی جزیره بخری. دولت فروشی پیدا شود اگر میتوانی آن را هم خریده شخصی کنی. شاید در آن جزیره یا اینکه دولت از انسانیت دور دنیای خود را میسازی. قرار است یکی از ماشین‌های قیمت‌ترین دنیا که در کتاب رکورد گینس داخل شده است 20,000 دانه می‌خری. نرخ این ماشین 51 میلیون دلار را تشکیل می‌کند و سال 1963 ساخته شده است. یکی از طیاره‌های قیمت‌ترین دنیا نیز 4000 نیز می‌توانی صاحب شوی. از این طیاره که 250 میلیون دلار نرخ دارد شاهزاده عرب الولید بن طلحه خریداری کرده است. در درونش کت‌های طلایی، تخت‌ها و تالارهای طعام که با طلا پوشیدند جایگیر کرده است. اینها برای تو شکوه نیستند، برعکس ارزش ندارند. باید بیشتر ایجادکار باشی. مثال یکی از ماموران گوگل سکرترهای ربات دارند. برای چه تو نیز در این حیات از این ربات‌ها استفاده نبری. از یاد نبرار. تنها گشتن من است. اگر با تو چیزی شود اقتصادیات دولتی که زندگی میکنی به پایان میرسد. از همین سبب امنیت شما باید به درجه عالی از طرف خدمات مخصوص حمایت کرده شود. اندریاس آلپا در کتاب 1 تریلیارد دلارش که اینقدر پول بسیار به کمبغل میراث چی خیلی میماند میفهماند. جا یک چند سطرها از آن کتاب. جوانی که حسابهای ماهانه اش را که خیلی عذاب میکشید بسپرد روز در او را کوفتند. 2 ادوکات آمده بود و در تاریخ از همه میراث کلان را به او میسپردند. جوان حیران شد، باور نمیکرد چی خیل به من به خودم پایافزال نو خریده نمیتوانم و حتی یگان خش و تبار ثروتمند نیز ندارم. میگفت خود به خود برای من کی میراث میماند که؟ ادوکات ها به جوان میفهماندند 500 سال پیش بابا کلان شما با یکی از بانک های گنویا به مبلغ حاضره تقریبا 10,000 دلار امریکایی سپرده است. در این مدت مقدار این پول زیاد شده با فایزهای بلند تا این درجه شده رسید. بله 1 تریلیارد دلار دارید. حاضر از همه ثروتمندتر در دنیا هستید. اما خود را دقت کنید. گرگانی گرسنه البته که بوی این پول را میفهمند. تو اطرافتون نیز پر از این خیل گرسنگان میشوند. اینها نه آنقدر به تو دشمنی کلان حسابیده میشوند. دیگر آدمان ثروتمند آدمانی با قوت میخواهند که از تو سهمیه های خود را بگیرند.
аз ҳамин сабаб бояд дӯстое пайдо кунӣ ки на камтар аз онҳо бақувват бошанд. ин дӯстҳо на инсон балки давлатҳои пурқувват бояд бошанд, чунки инсонҳо меоянду мераванд, аммо давлатҳо метавонанд туро озодона ҳимоят кунанд. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. биёед ин мавзӯи ғамангезро як тараф монда каме дар бораи вақт хушкунӣ сухан бигӯем. бубин, гирду атрофат бо одамони машҳур пӯшида шудааст. машҳурон ҳама вақт мехоҳанд ки бо одамони сарватманд якҷо бошанд ва аз тарафи дигарон ба назар бирасанд. аз ҳамин лиҳоз тамоми машҳурони ҷаҳон аз ҷумла кормандон, санъаткарон, моделҳо дар атрофи шумо парвона мешаванд. бубин, гирду атрофат бо одамони машҳур пӯшида шудааст. машҳурон ҳама вақт мехоҳанд бо одамони сарватманд якҷо бошанд ва аз тарафи дигарон ба назар бирасанд. аз ҳамин лиҳоз тамоми машҳурони ҷаҳон аз ҷумла санъаткорон, моделҳо дар атрофатон парвона мешаванд, ба куҷое ки дарояд чашми ҳама ба шумо мешавад. дар ин замони хеле кӯтоҳ ҷавонони сарватманд ба нигоҳубини ҳайвонҳои дарранда майлу рағбати бисёр доранд. мисол, дан билзериан як бузичаи дӯстдошта дорад. ба куҷое ки равад бузичаашро бо худ мебарад. ҳатто вақте ки бузичаашро ёд мекунад, ӯро бо чархболи худ ба наздаш меорад. яке аз ҳайвонҳои сарватманд ин як саг бо номи гантерчор мебошад ки $90 миллион дорад. соҳиби ин саг марди тоҷири олмонӣ Контес Карлота пеш аз вафоташ мероси худро камеашро ба ин саг мемонад. ӯ хонаи бошукӯи Макдонаро харида айни ҳол дар он ҷо зиндагӣ мекунад. духтарони зебо, мошинҳои бошукӯҳ, тайёраҳои махсус лоиҳа карда шуда ҳама дар ихтиёри ӯст. ин пул аз тарафи як ширкати ҳуқуқӣ назорат карда мешавад. мумкин ту низ ба ҳайвони хонагият каме мерос бимонӣ. хуб, дар чӣ хел хона зиндагӣ карданро қарор додӣ? ин хонаҳои қиматтарини дунё мебошанд. дар ин ҷо ҳавзҳои гуногун, шаршараҳо, майдончаҳои варзишӣ, қариб ки ҳамаи чиз вуҷуд дорад. нархи ин хонаҳо ба миқдори миёна қариб то $1 миллиард мебошад. метавонӣ ки ҳазорҳо хонаҳо ба монанди ин харидорӣ кунӣ. ба ин маблағ метавонӣ ки дунёро аз ҳолати ҳозираш 80% тозатар бикунӣ. азбаски хеле сарватмандӣ гапҳои ту ба дигар давлатҳои дунё мегузорад ва чизе ки хоҳӣ онҳо бароят мекунанд. барои давомии хел видеоҳо тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед то рӯзҳои оянда сарбаланду пирӯз бошед.